Sekwensya, mga Kristohanon nga tanunong han Pasko, paghalad hin mga pagdayaw, mga pinasalamaton. Ang kordero nga nagtalwas han panon, hi Kristo nga waray sala, nakapabalik nga tuhan amay, han magpakasasala. Nag-agaw ang kinabuhi ug kamatayon, di dahito nga pag-awayan, kundi ang hadi han kinabuhi nga namatay, nagahadi nga waray katapusan. Pagyakan o Maria, hanimuhin kitan, alinubngan ni Kristo nga buhi, animayahan kang Kristo pagkabanhaw. An kaangelisan nagmamatuod, an panapton nga iya ginputos nagpapasabot. Tinuod na banhaw Kristo akon paglaom, ha Galilea aadtuhiya naguna haaton. Hi Kristo gayod ang mga minatay na banhaw, nag-angkon tungod haaton hinbag nga kinabuhi. Kaluoy kami marinaugon nga hadi, nga hadayon nabubuhi. Amen. Alleluia. Ang Ginoo madaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Pagimayawan ka, Ginoo. Temprano pa han aga han Domingo, samtang masirumpa. Kinadto hi Maria Magdalena halubnganan, nga ningkita niya nga kinuha na an bato, nga ginsa na han lubnganan. Nagdalagan hiya ngadto kanda Simon Pedro, nga han tinunan nga hinigugma ni Jesus, nga ang ginsumatan hira. Ginkuha nira halubnganan ang Ginoo, nga diri kita maaram kundi nira ibutang hiya. Nga napakadto dayon halubnganan ni Pedro, nga nanusa nga tinunan. Nagdalagan hira nga duha, kundi nahiuna pag-abot halubnganan, anusa nga tinunan, kay malarulak si hiya dumalagan kang Pedro. Inubo hiyahin paghiling, nga ningkit-an niya ang lino nga mga dugnit, kundi wara hiya sumulod. Inabot si Simon Pedro nga sinunod iya, nga sinulod dayon han lubnganan. Hinkit-an niya didto ang lino nga mga dugnit. Diri natampo han lino nga mga dugnit ang panyo nga iginputos han ulo ni Jesus, kundi bulag nga nalulukot hapiliw. Ngan sinulod liwat ang tinunan nga una makaabot han lubnganan. Nakita hiya ngan tinuo. Waray paghihapon hira makakasabutan kasuratan nga nagsiring nga kinahanglan mabanhaw hiya. An maupay nga sumat hanaton katalwasan. Pagdayawon ka, Kristo.